Možeš ba, ajde ba, ajde. Ajde. Neka dođu Lale. Lale. Braša i Čepje. Zato ćemo i vama. Gdje Braša i Čepje? Bravo, Brašo! Došle ptice! Emlja čorba! Ja preuzim. Čorbađe! Ajde, evo. Čepje centar gdje? Franka, ja ću voucher. Bravo, Boki! Krišću! Ovo se drug tišina po kurve. Baš se stava tišina. Hej, piću, bravo, bravo. Ne, bebe. Bravo, bravo. Ajde bebe, ajde. Ajde, bebe. Gdje su ovi naši favori? Gdje su naši? Evo ih, evo ih. Halo, starevi, gdje ste? Jeste tu? A sada dolazi, pravo. Treće mjesto za zadnji hajni mogu. Šta sam rekao, treće mjesto.
Sad morate doneti naše torbe. Prvo, drugo i treće mjesto ovdje torbe.